George jew Joseph Bort, insomma, għax ismek profja Joseph Bort. Mhux hekk. Nixtieq nilqak għall-ikla tajba di sezzjoni ġdida u għadsibtek biex naraw daqsxejn kemm il-personalitajiet Maltin huma patriotti u kemm jafu verament dwar Malta. Stajt tlaqa biex kont nistudja nara. Inti kif inti fuq. Insomma. U le ma però bħala Ħobba Malta tamma. Jiena flint patriot ħafna però. Meta tisma' Malta, ġifieri. L-importanti ma tinix dati. Hemmhekk naqra. Skont ħanajdlek il-mistoqsijiet qegħdin skont il-platti li tażel inti. Ġifieri inti għandek 6 platti x'tażel mill-menju tal-Aroma Restaurant, nistiednek illi tibda tażel il-ħin tela issa fil-fatt. Nistiednek tażel l-ewwel platt tiegħek u naraw x'mistoqsija dwar Malta hemm abbinata miegħu. Tajjeb. Bruschetta. L-ewwel platt bruschetta? Nħobba. Alright, tajjeb, mela. Il-platt il-mistoqsija mal-bruschetta hija kemm il-popolazzjoni f'Għawdex. Għandek option 37,000, 45,000 jew 62,000. Ġawdex. Ġawdex. 37,000, 45,000 jew 62,000. 37 naħseb. 37,000, 37,000, tajjeb. Dik il-popolazzjoni f'Għawdex, mela l-bruschetta rbaħta. Qed tara platt ġewwa. Tarbaħ rajdu bil-ħalas il-platti kbar. It-tieni platt, isib dażel il-kbar mela. It-tieni platt se jkun. Enough chicken Caesar. Sellit, chicken Caesar sellit. Alright, tajjeb. Mela mill-bruschetta morna s-sellit. Ħan nispiċċa x'tiġi ġajjin issa. Le. Kemm id-distanza, però daw affarijiet illi tajjeb li tkun tafhom, kemm id-distanza bl-ajruplan minn Malta għal Għawdex? 14 il-kilometru, 20 il-kilometru jew 25? 14. 14 il-kilometru. Kont tafa. Le, ma kontx nafax l-inqas waħda. Tajjeb, alright. Mela, il-Caesar sellit għalik ukoll. Platt ieħor. Għawet tagħhom malajr inti. Imma faċli, vera. Le, faċli. Naħseb qed tinserta xortik tajba. Ravjul tal-fenek. Ravjul dak vera wieħed ma favoriti għax jiena nħobb il-fenek. Ravjul tal-fenek. Mela, mistoqsija mar-ravjul tal-fenek. Issa ħalli morru għall-Eurovision. Tħobbu inti l-Eurovision. Kemm il-darba Malta ħadet sem fil-Eurovision? Issa bil-mod. 31 darba, 28 darba, jew 25 darba. Kemm il-darba Malta ħadet sem fil-Eurovision? Taf li ma nafis? 25. Mela, jew 31 darba, jew 28 darba, jew 25 darba. Ikkalkula daqsxejn, kien hemm żmien mela bdejna fis-71, però kien hemm żmien li waqafna. Hekk, hemmhekk 71 marru tlieta, 71, 72. Mbagħad terġajna bdejna. Ġorġina minn għalija, mbagħad terġajna bdejna. Dak kien 81 għandu jkun jew 91. Le, naħseb 91 għax meta twilet it-tifel tagħha dik fl-istess sena. Fl-istess sena, ngħid. Ikkalkula naqra. Ma nafx, palissa ma ħomx. Mela, jew 31 darba, jew 28 darba, jew 25 darba. Kemm taħseb? Mela, l-ħin għaddejjeq. Ħammur 28, ħażina. Wella xatta la ħażina. Fil-fatt 31 darba. 31 darba, hija, 31 darba. Għażel plattieħor. Plattieħor, ħana mhux mistoqsija ma binata miegħu. Ma nasselit xejn. 31 darba. Tal-Rebbi, tal-Fenek. Tal-Fenek mhux tagħti. Ma qed nitkellmu fuq Malta, Penne Maltis. Penne Maltis, mela. Il-mistoqsija abbinata miegħu din naħseb daqsxejn diffiċli, ħa naraw mela. Xi tfisser il-kelma Maltija akruxu? Akruxu. Mela, ħantik option ukoll, mela. Mistħi, salvaġġ jew bebbuxu. Akruxu. Kemm inta akruxu? Kemm le, ma tgħidix. Qed ngħinek. Mela rġajtli. Mela, xi tfisser il-kelma Maltija akruxu? Mistħi, salvaġġ. Bebbuxu. Jew bebbuxu. Bebbuxu, tajjeb, irbaħt. X'għażilt ma' din il-Penne Maltis. Il-Penne Maltis, eżatt, il-Penne Maltis hawnhekk. Mela, platt ieħor. Pizza.
Pizza Maltija. Pizza Maltija, kon naf li inti patriotatna, mela, l-mistoqsija binata ma' pizza Maltija, mela. Min minn dawn l-artisti kbar għandhom discendenzi Maltin? Madonna, Britney Spears, jew Celine Dion? Bis-serjetà. Bis-serjetà. Bis-serjetà kollha. Għedu ma nafiex. Mela, mhux għalhekk qed nagħmlu l-ikla tajba. Madonna. Mela, min minn dawn l-artisti kbar għandhom discendenzi Maltin? Madonna, Celine Dion jew Britney Spears? Ma nagħmel jessa, Dion kien ġiet ma qalet xejn. Britney Spears. ċaħat minnhom jiġi minni. Jiġi minni? Minni. Minn veru? Le. Għana wicċ. Fabba, xabħak naqma Madonna, ħana jit Madonna. Ma Madonna, preferix ma Britney Spears, għax jizar. Le, le. Ejja, min minnom taħseb, għax skada l-ħin. Madonna, ma nafx. Le, le. Fil-fat, Britney Spears, il-buż nannu taħħa kien Malti u kien jismu Edward Richard Portelli u twilet Malta fl-1873. Tal-im ħaġa mela. Vera. Interessanti. U vera. Inti kemm irrispondejt? Inti rispondejt waħda, inti rispondejt tlieta bil-eżatt, mill għandek tliet platti. Mux tajjeb. Tliet platti. Starter, main course u dessert. Dawk il-platti li għażilt. Għandek tliet tijiem tikoll ek. Grazzi għall-ikla tajba. Mela jina nishtiqlek l-ikla tajba, nishtiq nirringrazzjak illi accettajt l-istedina li tkun miegħek u nishtiq najdlek proset ta' xol kollu li tagħmel. U ta' kemm tferraħ nisa, xin meta anki fil-program għat, issa mux ferraħni blikelu mela, blikla. Anki meta għat fil-bidu tal-program laħalli kolli liglek il-George maħna kullħat dejjem smajt komment pozitiv, ibqa kif inti, ibqa pozitiv kif inti. Tajjeb, mela l-ikla tajba lilek u l-komplementa sibtek fidejra jen dal-waqt il-VIP House, dal-waqt ħafna kurzitajiet. U dal-waqt ukoll sorpriża għalikom u għal-persuna li għamilna l-VIP House id-drib għaw maħna.